السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقم بلشا إلمان شيخ آدم تولا، إلمان شيخ حسن لقاهما، إلمان شيخ علي، إلمان شيخ موتر، إلمان شيخ موسى دا، إلمان شيخ عبد اللطيف، إلمان شيخ كوتا في إلمان شيخ كوتا. بغا غمدن بغا ورأي بفميفيس غمدن مجلس مكاناتي في شيخ كنا قباچو في اللي بغا غمدني سنين جنة اتعان سودان نما علمي درجاسي بري خخان تاي برسي سربي اچخان الرابرة خان اي بفمو وان علمي اللي تهمون نمدبا اكما انتلا هادان اي اكت دهان سي برسيسو جتة اكن تاني ونين أرى ورأي بفميف أمس جباباني نندامو بربادو علمي رتي دبلتا نما شيخ علي الرا أدب إساني عمل إساني دال ربي سناغدو جنة ورى رأي بفمين أكسم أمس ورى أرى ستي برچو جروس عملك كشي علي ربي سنياخن كشي علي خنوي سنيخن سنين تكاتا عمر بن الخطاب رب الرجالة كي جيجان تأدبوا قبل أن تتعلموا ويصوم برنيو سلا ناموس برتني جيجان ناموس كشيالي ربي سني آخر إمام مالك ابن وهب جاني نمني توكو حقا علمي رابرن نرى حقا وجي سانيتي في عمل ساني را ناموس برنيتو إرى قدادا جيجان خناف ربنا موسى إساني سني آخن توادعك إساني ربي سني آخن خبجا في ألفنك ساني ربي سني آخن والدبافتو جرجرو نبوك ساني ربي سني آخن والله فارسو في اللين جو حقيقة وومان أرقى في وانم ملتون إسنين جو جرا ألفنا في خبجا في والدام بافتو كشالي ربي سني آخن نمني بر عمري قفاني متبر namni osoo mataan hin arrooyne akkanuma akka arraa'us numa jira bar wanniin akkana ja'uuf namitti dhugaaf tokko re'een irraa baddee jaan reettiin duraa bannaani yaa rabbi mana khabiiraan narraan baysinii jette jaan khabiirri amaanaa'uu qabaa qanamaan tuquu maaliif akkana jetteennaan qiila ittiin qalatun dhabuu darasicha firinxiixaaf bira ta'a qiilaa miti ragaa guddaa itti jira reettiin yoo badde yookaa teetuma يوخا تبليس خيتيتي يوخا تييتي حديث نجني يجيتما حديث بغدا وتي في دجال خناف الرهدو ارانتنا نما عمل سارت خطاب مر نما عمل سارت خطاب فسر خنجرت جوس حج مقب هنجرت جوس دليل مقب نمني بي رب شجر نمني بي ركس جر خنا ورا الري بفم خنا الذين يعرفون الحق ويرحمون للخلق الذين يعرفون ورهق بيخي خلقي بالله رحمته ربي أقول بيسن وما فين جانس وما أرجع وسو وارجو بعد أكن اللين جو الربا متي عمل شيء كذا أنا ربي سنتها كم أمس وأنا جاي بيسني توخيسا أكما درسي تنبرد أكما حلقان علمي تنبرد أكما قراتين تنبريتوتي هجي فوقتو مجلس ديتو شيكوتي الدام بافت حواسا غرغر بكلمتي الدام بافتو جرا ونين أرى بكتنا الأبدأ دبادوف وسوا بكي انتي ولير وياك أبدو خمبولشة الرامات تجرد نانو خمبولشة خانا تنافين كنا جا وان جرون دبادي وان أخوتي متي وان دري بهن دبادي ورمو ركي جتو قومي ماجد dhugaa fi ulfi bubbuleen mul'ataa jaan osoo wanni tun hin mul'atin duraas Sheekh Hassan rabbi umrii isaanii haa dheereysu osoo amma duraan itti dhufee Sheekh biqila fokkotaa tokko asiin biqilu jira booda atuutti rakkachuu teeysa waan kana osoo sirriin laaltee malatti gootee gorsitee sirreessitee jeetiin Sheekh Hassanitti bakka ragaalleen nabira jirutti ragaan isas keessa jira Sheekh Hassani dubbadhee jira خناف hujii gurguddaa
hujii nuti hojjannu kana hujii isin hojjechaa jirtan kana balleessu rabbi isinirraa qaba. Kijibni osoo fokkotu yoo namni sheekaa kijibarran fokkotu kijibni osoo jaahilarraa fokkotu aalimarraa fokkotu darasaarraa fokkotu nama sheekotii jidduu deemee sheeka kana bira dhaqee kijibuu jira kijiba adda addaa jechuudha. Ammas tatanarra fokkottuudha nama namni hundi baaxilarra jira ana malee juu jira. Dhageessanii waan akkasii moo isin hin galle ana malee namni hundi baaxilarra jira karaarra hin jiru warra juu jira kun sirriidha. Namichi gaafa ana malee je lukkuun akka karasiitti malee naananii beeytanii yoo nyaadhee fixuu dadhabellee facaasuun dadhabaa itti facaaftee jaan kuni butee facaasi warri akkasii. Ammas tatanarra fokkotu mee haqiiqaa jirtu isiniimu mee daqiiquma lama gurra naa kan naame sirritti ulamaa hedduu as jira daqiiquma lamaan dubbadhee fixee irraa baha. TV jechuu dhageessanii TV dhageessanii TV'n haraamii jaanii da'waa godhanii TV ulaaluun haraamii TV irratti da'waa godhuun haraamii booda deemtee keenya malee nu malee jechuun deebite dubbiin. Footoo viidiyoo waraabanii da'waa godhuun haraamii jaaniiti maal taate yoo harki kiyya kaase malee yoo na kaasan malee jechuun booda ante dubbiin. Isinii galtee nashiidaan haraamii jechuu dhageessanii nashiidaan haraamii jaanii da'waa godhanii inumaa muuziqaa irra isiitu irra hamtu muuziqaa irra wayya jaanii da'waa godhanii nashiidaan maal taate yoo isaan faarsan malee yoo kana nashiidaa jeesuun isaan je'e malee jechuu taate. Bargaatuun hawaasaa ullaallatu an darasaa fi sheekotitti naasoo jira amma waan kana akka qixa sirriif irraa beeytanii harka qabdan jechuuf naasoo jira. Tatanarra hamtuudha wanni hundi haraami yoo isaan dalagan malee. Ammas animma gabaabsee ishaaraa laal akki jaan aaqila ishaarumaan garsiisanii jaan gowwaa'oo isuma dib godhanii garsiisanii jaan namni as jiru kun nama baratu kaanis nama diin dhaggeeffatu hundi isaaniitu aaqila ittumaan akeekaa nama yoon an hojjedhe malee hujiin isin hojjettan haraami maqaa baafata. Namni biraa maqaa baafate hundinuu haraami isa malee maqaa baafachuun hin ta'u dhugaan ta'u maaliif maqaa baafata. Tatanarra isin ajaa'ibsiisu tokkummaan bareedduma fokkottuudha. Jijjiiramni har'a biyya tana keessa dhufe kun bara Oromoon tokko taatee fiddeemi eega gargaarsa rabbiiti osoo gargar baateeni fiddi. Warra tokkummaan haraami tokkummaan nama yaamuun haraami je'ee da'waa godhuu jira dhokotee masgiida keessatti. Mallattoon isinii jiran akka firraa beeytan nama ishaaraa akkanaatiin hin beeyne akkummaan itti himanii hin jiru. Tokkummaan haraami warra juu jira yoo ati tokkummaa jettee dubbatte kunoo mallattoon jara sanii tokkummaarraa da'waa godhu. Gaafa duraa tatanarra fokkottu tatanarra nama kofalchiiftu olluma keessan kanatti amma as taa'ee bakka biraallee dubbadhu maal jechuu turan beeytaa namni yoggaa da'waa godhu makmaaf firqaa akkanaatiif irraa eegaa deebi'anii makmaakuu eegalan makmaafsi isaan taanaan umaan qabu jechuudha. Warra qissaayin firraa eegaa jechuu eegalan mallattoo akkanaati anamma bar waan biyyan jirren dubbadhu jechuufi maqaa dhiisu jira. Gaafa ifii deebi'anii qissaa himan qissaan alaalii jechuudha. Qissaanis quraana keessa jira makmaaksinis quraana keessa jira osoo qissaa dhugaa fi tabaa kijibaa jedhanii osoo makmaaksa dhugaatii fi makmaaksa kijibaa jedhanii osuma juu tokko maal jee gaaf tokko hoggaa da'waa godhan mallattoon jara sanii sosocho'uudhaa je sosocho'u anama socho'uutti hin jiru. Booda akka nama maraatee huccuu darbuu samii keessa utaaluu eegalanii jechuu isaan. Koo dubbiin tun isin hin galle gaafa amma sosocho'uun akkanatti sosocho'anii da'waa godhuun mallattoo warra akkanaatiif irraa eegaa jedhanii da'waa godhuu turan. Deebi'anii ifumaafuu if wallaalanii akkanatti ol utaaluu eegalan jechuudha. Haaya nama kofalchiisanii jaan barbaaddatanii akka namni rafne jaanii nama kofalchiisuu eegalan. Hundumaafuu wanniin isiniin jiru. Ilmaan Sheekh Adam Tuulaa, ilmaan Sheekh Ahmad Watar, ilmaan Sheekh Musaa Su'aalaa, ilmaan Sheekh Salla Gahamaa, sheekotiin isin beektan kam jara kanaami? Ilmaan Sheekh Aliyyii Fallaanaa,
sheekotiin isin beeytan kami waan qiilii fi qaala kitaabaa jee jaanii waliin isiniin fixan anammaa asumattiin gabaabsaa akka aylitti firraa eeydan sheeka firinxiixaa akkasiitis akka firraa eeydan darasaa firinxiixuudhaas akka firraa eeydan yoo tana dira didee inni tana bira kute ummanni keenya qummaan itti garsiisan malee inni nukkatti firraa dhoorku nu beekaa warra arra eebbifame warra bakka ga'u rabbi haa godhu wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. شيخ جمال عليين أم سجاري نرامني ورر فيدة رب نهاجر. خنت أنسودان إمالتو توججير ورما أنسنا. شيخ خينيك علي في جالتما اتقافتما دعاتو تقودين هررجي بها. أكسم غورسا فرزدان دي الإسلام أنانو أوروميا. شيخ جمال هاج